Vijana byamure gotorokia bikone. Egento ngosaba kio muri abagaka mura bari mu koja kitutu masaba kubuli bwe mpioro kara bera kando. Bera kando. Bera kando abangona babero myokani. Bona igama ngana naraga sinapo kitutu masaba constituency. Vijana byamure gotorokia bikone. Bari mo inyorete in 2013. Tu abata okongo babere asetebe. Okongo mugeni na okongo mongari. Mpaka chikura chia tangasiru. In fact mpaka 2017 bantu mbamate ngo senator lenge ya Nyamira County. Kero mundu achoreto mundu in mind. Abandu batena okongo mugeni, andu batena okongo mongari. Lakini maana pi oyo lenge tebe agarukirwa wazimba lenge tebe. Lakini yo yirita akuru okongo mongari. Inkimineti ga, dietali dio okongo. Tika tusireli. Bono toke ketebe. Omungwano lyo kongo mongari alikuru bono gose no kongo mugeni. Abantu bakakira kongo mongari, abantu batete kwakira kongo mugeni. Eventually kongo mongari akabwa. Nenda actually muntu te yebire buno kongo mongari gakoreko kana bantu bange mba mutaite. Ikera 2017 tukama kuchanuka bono tukamayanga okay. Omuntu twaba chora twalwento kochora omugeni. Bono ndije tutumia leta Kongo, tukatumia leta omugeni. Tukamanga onera bantu kwa senator alia ya Nyamira. Na giacha olere kabira. Akana alinge beta kubuli mutangani. Ninje ndiki uli mutangani mokoma yoro Kongo mongale ndabi nga yalegere mubuli amaswali abira atatu. Ka yachiete kuche. Bono igabo kitutu amangana ndangeire. Ata ben 2027 itukubate Clive na Clive. Inalo kusaba kwaza bino tuleka. Vijana ibere. Ya kira. Embero bago chiera Nyamira County ga sakoro kunga kitutu masaba nege kone. Tukabate Clive na Clive. Clive Kisairo na Clive Ogura. Bonzi ne vijana chinda rumba bwat. Nelingo ya mungu bekale berole yondali kobeka. Laki bonzi pi no bakaleta be. Bono nyo tablikin gocho oral Clive mungati ke Clive oyata gete. Naba mangana kalego. Clive Ogura na Clive Kisairo. Abangwana bonzi tiambate historia yabo kidogo. Abangwana abonzi nabasai. Nene nchiki ndiki yankuniro moyo nime. Ngabona bakaka banchire te babere kando. Gosenya mbaranje lakini ibune ground kire te babere kando. Tura revijana bibwate. Okolengeli okongao. Kuracho. Ndoso nya Shadrack no bamnyoga tukuchi abo Timothy ene tunyolenga swanyo no kaba kando tikachitiringane. Tika yoke vijana ase vijana etukuvuruka sege songonga a youth derby. Kitu masabe kaleka kone. Tika bamnyokani. Amangwana nabasani. Tika bamnyokani. Kilifu Kisairo na Kilifu Ogura. Bono. Bono nje naye tuo moyo. Kawo nyarange vijana na vitu tukora Nyamira County asa kukunga kitu tumasaba. Na iwe tu vijana. Jambatenga abonsi oyo mabonchi ko baro mujumba one 2027. Bono yumo jumba ne Kilifu Kisairo. Lakini Ogoro chire. Bono oyo go chikuvana ro chiko mujumba one. Ikongo chikwa kandi kura Nyamira County kitu tumasaba. Ingwaki okura. Ngagero oyo moba. Kilifu Kisairo na Kilifu Ogura. Na wakaro. Abasai ekine kintu kenge tomo ekintu yakabere keka sine gali nek abangwana aba iberuete sana kokora abantu campaign yabo mete Kisairo agete campaign fund for the first time nenda akabwa akarusha bakakabali bonse balengo akababwa tiango tenga kubwekero ko kitu tumasabatali muchezo Shadrack abuli teke kone swanya kabuli akasomia bana akakuli mtu byako bado tabueti nyambati akabuli paka karukunaumi ngamutinya maliga njalenge kintu kyange raisi Clive na Clive bajira bona abangwana aba oyo maboti for the first time akaira oyo bana ntuchikoso abasai mbeba ngetenjera bakole ebintu oyo magase ni kwagacha shinyombo kwagacha woka Clive Ogura shinyomba kwagacha tombe kemera oyisere kwekabage tutungwete tikatoro ndia ondebwensi utabwate nyombo chandegete ndabi ndiyo mungwano yachabagajira shinyomba koruta unabona chitaka kagajiro mungene getali na iwete story mungwana lo kwa online ngaka kagajiro muntu pakko bwate ngiti nyomba atamaito sena mete ngiti pakko ngiti ile kabene ne kakina ikaikira ase ko nyomba dibararire
yaruse nyaro yagenda yaragera kumaboti gara yira na Quran mungu nurtamaiti mugako yasirite akamutikira kamwana kangwerera bono itiru michando lakini moroche mungu nacha kamagachira nyumba. That was a painful story. At the same time it's motivating ngenga Clive Ogura nage dokoraki konyera. That was okay. Bono no gwetoma bagase ne gwetoma kuchense meyende no mungwano yakaraho kurukunga Gisairo esukali ngweta kwenda ni enusu kirasi timeti lakini atoto letere bintu nebya zairi janda yo machere ba mtoto kora magedro ejire yo kwa bantu sukali dero tiki lakini ne sukali yakwana na kora liri matiangi university akara kitakana mabina gukura aya ne wete birasi kunya kwa gachubire gweta bike chisukuru tinda nyora statistics bali mo wikira Gisairo mondigeli yagere mwaka interview tinda nyora statistics bya pingi yakokora na chakire kulinge lyo mungwano ngo muligereri kere ngo mutekera ukwana is very intelligent lakini tinda more exactly agenda yana kire chief officers na rana agacha kirase ngati chiward chonsi wagachi chief officers lakini bado tinda nyora plan yae mnona arama na akuru tomu maete 22500 akuru oenda koraki urira ni school akobeka kando obekera bane school ngwana nali basari kilefi kiserotara kwanika basari buja ende tara kwanika paramono bono tima iti agenda yanireli ndete bali mukunyora Clive Gisairo mo ngere namba yane gose mutomere video munyore mubule maswali yagera twe kirengo kya ngereki now Clive Ogura munamo maete erene businessman nakole research ya yanke erene businessman ya Busungu igende ko ngomo yekero umuntu agocha Busonga obeke business yororo okuno okanyaba gusi erene mutuli chikali cha kadi ne bagusi bakora chikasi yange ponse alafu nere bono mungwano Clive Ogura nere ochirega Busongo oigole business gweta abagusiali geto ekingo ngakera omoyo na ki mungwano nego bugambi nabagusia akora akonyora kirukurumega bono nja saba ngwana aberundi na choru nditi komanya akana bangwana boro kiri na ki na bako ba successful at their own capacity engo karaniti engo ko center chingo kungwete chiro guseli bungapi akonya magena eki yoto omoyo ngagusina boko le business egakonya no mungwano nere Clive Ogura nere business yakora Busongo ga nditi okomanya aratali mocheche nere bono kiabeire nere narode akwa abantu moya kugara ngana buchake business usiga endopo munda endopo le bujumbe which is okay na igule bya sana kengo le binde bikokolekana so around very successful ba kole bintu kivyao ba very successful kera bago so siasa very successful ikiko tomo ne vijana bano na njinde tokara ni njumu kika 2032 gegoika tota chance mbate siya mugwata mtu ta subscribe eti matingo pa mujumbe ino tingo pa mujumbe utasubscribe beti tingo ba MC onye kintaite tingo ba mugava onye kintakite subscribe buga itokanye tikorra evijane evi na kibigo chikokora siasa yavo ya 2027 tetokora bakomera ni chieli chibe chikutumana ningo gwakro yondeze lakini mbali kibonzi tobakora interview ga mono ntetokora ali yolekerogo Gisairo mubule amaswali aro motwa nime aigwetu kwa teka aso gwanja kwino nyogikira Gisairo mondigel mandengo muliginde ese giye bakuranya mira era bikukana bonda muliki 1-on-1 ndongo saba kyo mulira bagaka mura bali mu koja kitutu masaba kubule bube mpioro kala bera kando era kando era kando turali kyo mujumbe kijana nende turali na abangona babero myokani tuone nani mbivu na mbichi abalenga tika Clive na Clive ara myokani tiabara myokani gaki mubasu kusalie gemwe tige vijana tutie manega nyamuno sana bagusisi mwabeta asa comment section iga ntebi angona kyolengera tige mwe yishikoba igentu kinda kwa taipi abangona babere na bachungusire mbali cheche.